يوم بالإيطالي giorno giorno وجمعها giorni giorni. أسبوع بالإيطالي settimane settimane جمعها settimane settimane. طيب شهر بالإيطالي mese mese وجمعه mesi mesi شهور. سنة بالإيطالي anno anno وجمعها anni anni. فلو عايزة أقول مثلا بشتغل 3 أيام في الأسبوع vado al lavoro 3 giorni alla settimana vado al lavoro 3 giorni alla settimana. Vado in palestra 2 giorni alla settimana vado in palestra 2 giorni alla settimana. بروح الجيم مرتين في الأسبوع. Ci sono 12 mesi l'anno ci sono 12 mesi l'anno. السنة فيها 12 شهر. فدلوقتي تعرف تقول يوم، أسبوع، شهر، سنة بالإيطالي. وبس كده. تشاو.